turahiga ntasereri urabona yuko ihuriro rya AFC rikomeje kugira morale ku rwego rwo hejuru nyuma yuko bavuguruye ingamba ndetse no kwakira ibikoresho bigiye bitandukanye bigaragara yuko n'ubundi ikibazo cyari kirimo cyamaze gukemuka. Ni morali ikomeye mu mama 23 ni mu gihe kandi bitangazwa ko imyiteguro urugamba rwo irakomeye kandi irakomeje mu misozi itandukanye. Hagati hari rumwe mu badepite yirukanwe muri Wazalendo nyuma yo kwemera uruhare mu bitero za drone byabereye Igoma. Ni mu gihe kandi Patrick Muyaya we yamaze gutangaza byinshi byabereye Igoma nkuko amakuru ahari bigaragaza. Mu gihe umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kugenda uzamuka, amakuru mashya aravuga ko umudepite Willy Mishiki yamaze gukurwa ku buyobozi no kwirukanwa burundu mu mutwe wa VDP Wazalendo nyuma y'amagambo yatangaje kuri televiziyo mpuzamahanga TV5 Monde yemera ko uruhande rwe rwagize uruhare mu bitero bya drone byagabwe mu mujyi wa Goma mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Mu kiganiro yagiranye na TV5 Monde, Mishiki yavuze amagambo akomeye yemeza ko ibitero bya drone byagabwe Goma byakozwe na Wazalendo. Ayo magambo yisa kwirakwira cyane mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga, atera impaka n'impungenge mu nzego za politike ndetse n'iz'umutekano. Nyuma nk'uko rero bigaragara bikaba byaraje kuvamo ibindi bikomeye. Nyuma y'aya magambo ubuyobozi bwa VDP Wazalendo bwatangaje ko bwafashe icyemezo cyo kumukura ku mirimo ye yose yari afite muri uwo mutwe ndetse no kumwirukana burundu. Mu itangazo ryasohotse nyuma y'inama idasanzwe y'ubuyobozi bw'uyu mutwe, Mishiki yashinjwe gutera impaka mu ruhame no gutangaza amagambo ashobora kongera umwuka mubi mu gihe igihugu cye kiri mu bihe bikomeye by'umutekano. Abayobozi ba VDP Wazalendo bavuze ko amagambo ya Mishiki yateje urujijo kandi ashobora gukoreshwa n'abanzi babo mu kubashinja uruhare mu bitero byibasiye abasivili. Bavuze ko ayo magambo yarenze ku murongo w'ibyo umuyobozi cyangwa umudepite yakagombye gutangaza mu gihe amakimbirane akomeje mu burasirazuba bwa Kongo. Bavuze ko kandi gutangaza amakuru nk'ayo ku mugaragaro ushobora kugira ingaruka zikomeye kuri Wazalendo mu gihe avuga ko bagamije kurinda abaturage no gufasha ingabo za leta guhangana n'ihuriro rya AFC Alliance Fleuve Congo. Ku ruhande rwa leta Kinshasa, abayobozi bahakanye uruhare mu gitero cya drone cyabereye Igoma cyahitanye abantu 3 barimo n'umukozi wa UNICEF. Leta ya Kongo yatangaje ko igiye gutangiza iperereza kuri iki gitero. Ku rundi ruhande Ubufaransa bwatangaje ko nabwo bwagiye gutangiza iperereza kuri icyo gitero kuko umwe mu bapfuye wari umukozi wa UNICEF akomoka muri icyo gihugu. Hagati aho ihuriro AFC ryo rivuga ko icyo gitero cyakozwe n'ingabo FARDC zifatanyije n'abambari babo barimo ingabo z'u Burundi, Wazalendo ndetse n'umutwe wa FDLR.
Wili Mishiki ni umwe rero mu banyapolitike bazwi cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho amaze imyaka myinshi agaragara mu bikorwa bya politike ndetse no mu biganiro bijyanye n'umutekano w'akarere. Yakunze kugaragara atanga ibitekerezo bishyigikira abazarendo. Bamwe mu bakurikiranira hafi politike ya Kongo baravuga ko kwirukanwa kwa Mishiki muri VDP wazarendo bishobora kongera impaka ku ruhare rwa wazarendo mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, aho ashinjwa uruhare mu bikorwa byibasira abaturage cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi. Hari kandi abasesenguzi bavuga ko amagambo ya Mishiki yatangaje ashobora gutuma inzego za leta cyangwa se z'ubutabera zitangira kumukurikirana kugira ngo asobanure neza niba ibyo yavuze bifite ishingiro, nk'uko rero bigarukwaho mu gihe imirwano ikomeje gukaza umurego mu bice byinshi by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amagambo y'abayobozi n'abanyapolitike akomeje kugira uruhare rukomeye mu buryo amakuru atangazwa ndetse n'uko ibikorwa bya gisirikare byumvikana mu ruhame. Kugeza ubu Wili Mishiki ntaragira icyo atangaza ku cyemezo cyo kumwirukana muri VDP wazarendo, kandi ntiharamenyekana niba azasaba ko icyo cyemezo gisubirwaho cyangwa se niba azahitamo indi nzira ya politike mu minsi iri imbere. Ni mu gihe kandi benshi mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba baravuga ko iby'urugamba byamaze guhinduka kuri axis zitandukanye. Ni mu nyebero ku murongo wa telefoni tubaze Safari Roko Informa wacu atubwire agezweho ndetse n'ibiri kugenda biba. Bwana Safari, wongeye waramutse neza? Mwaramutse. Safari, tudatinze rero turagira ngo uduhe ishusho y'urugamba uko bihagaze. Sahi n'ubundi situation ikihameze ni nyuma y'uko n'ubundi hamaze iminsi hari operation zikomeye zo gushaka bamwe mu bakomeje kugenda bagira urwikekwe ko bafatanije na kurasiyo zihanganye, bitewe n'uko kuri kurasiyo zose hagiye hagaragara ko harimo abagambanyi, haba kuri kote ya FARDC haba kuri kote ya AFCM Ventura. Ni operasiyo zimaze iminsi ziri kuba kandi ubona yuko zashyira imbaraga ku rwego rwo hejuru, ariko cyane ni kuri kote ya AFCM Ventura, aho bamaze iminsi bari mu gusukura uno mujyi ndetse n'inkengero zawo uno mujyi wa bitewe n'uko bari bamaze kubona yuko bageranijwe bitewe ndetse n'ikibazo gikomeye, aho bari barinjiriwe no mu rwego rwa protocole. Urumva umuntu ukora mu biro ushinzwe ingendo za bamwe mu bakomeye, harimo abamaze gufatwa uretse ko batari batangaza amazina yabo, ariko amakuru ahari kandi azatangazwa barahari. Ubwo sinzi niba bafunze ariko bamaze kubafata. Rero kugira ngo imbere y'urugamba biragaragara yuko hari amaoperasiyo agiye atandukanye, cyane cyane ubu nakubwira ko muri ruca hariho imirwano ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Aha ni muri shesheri ya Busanza, mu duce nk'utwa Mugogo na za Kitagoma n'agace ka Karambi. aha n'ubundi ni muri teritwari ya Rucuro. Bigaragara yuko ihuriro rya AFC ryari ryarakoze amakosa akomeye cyane, kandi bigaragaza yuko batangiye kuyakosora bitewe n'uburyo ki bagenda bafata udusantire, ugasanga bafashe udusantire basizemo agace kamwe kandi kari muri utwo dusantire dutatu dusa kandi nk'aho twegeranye. Urumva rero ikosa bari barakoze ni naryo ryagiye rikomeza kugenda ribaca intege, ndetse ubona yuko batarebye neza byari kugenda bitabagwa amahoro, bitewe n'uko nimba baturanye n'umwanzi kandi hasi ni ibintu nyine bakoraga ukabona yuko byagize. urabona rero ko strategy batangiye, akaba nayo mpamvu hari ibice byinshi bagiye batakaza za Masisi. barashaka guhera ku murongo kuva Bunagana, uduce bari baragiye basigaza bagenda badufata. urumva ni ibintu bakomeje kugenda bakora, noneho bakagira ubugenzuzi bw'uduce dufatika ku buryo umwanzi agomba kuba ari kure cyane, ku buryo bashobora kuhangana nawe. hano rero mu mujyi wa Goma uko sahiri bimeze n'ubundi ni ubwoba bwinshi, bitewe yuko abawazarendo
nyuma y'uko bagaragaje ko bari mu maoperasiyo akomeye kandi n'ibyo abo bazarendo bakomeje kugaragaza cyangwa gushaka kwiyunga na bamwe mu buyobozi bukuru bw'ihuriro rya FARDC kugira ngo bagaragarizwe icyizere bitewe n'uko basa nk'aho bari bamaze iminsi baravuye ku ibere bitewe n'uko iri huriro rya FARDC ririmo abafatanyabikorwa benshi. Ubu ingabo za leta bisa nk'aho ziri ku ibere n'ingabo zaturutse muri Angola, kandi abo bazarendo bagaragaye nk'abo bafite ikintu bita kurwanisha kandi ndetse no gushaka ko baza ku mwanya w'imbere kugira ngo aribwo bavuga ku mirongo y'imbere y'imbere. Urumva rero ni operasiyo zisa nk'aho ari ntoya, ariko ubona yuko umujyi wa Goma gisa nk'aho gishengabaye cyangwa gisa nk'aho bifite ubwikango, ariko amakuru ku mpande zose urabona yuko habayeho kuzana ibikoresho ku mpande zose, haba kuri AFC M23 bazanye ibikoresho binagaragaza neza ko biteguye imirwano bitewe na diplomacy iri gukorwa ku rwego rwo hejuru, ndetse n'ihuriro rya FARDC ryazanye ibikoresho, haba bino bikoresho birwana bisubiza ibitero byo mu kirere. Ni ibikoresho ubona ko biri ikorana bifite ikoranabuhanga kuri kote ya FARDC, ndetse n'amato y'intambara akomeye avuga ko bagiye kwirukana AFC muri ya misozi ya Uvira kubera amato bazanye yamaze kugera muri Tanganyika, kubera Tanganyika yasaga nk'aho yahungabanye, ariko ngo ubwato bazanye bugiye gusa nk'aho buhangana n'ibi bitero bya AFC. Bwana munyamakuru, yego, kugeza ubu ku bijyanye wenda n'impinduka ku ruhande rwa M23 muri Nord Kivu, mu gihe bigaragara ko abazarendo bashakira hasi no hejuru, update ufite nizi amaginga y'ubundi nakubwira yuko ntabwo bari kwavansa kugeza urugamba, barasa naho bari gusetinga bagenda bakora bo babyise ngo nk'amasuku, babyita ngo imiganda. Gukora amasuku rero ni ukugenda barebamo, kuko buriya kurwanya abo bazarendo n'ibintu biba bigoye, kuko abenshi ni abaturage, ntabwo warwanya abaturage, biba ari ibintu bigoye cyane, kuko abo bazarendo ni itsinda rigari cyane. Buriya ushobora gusanga nko mu mujyi wa Goma abawutuye benshi ari abo bazarendo nka 60%, kandi urumva ni abaturage. Kubarwanya rero ni ikintu kiba kigoye, ariko urabona yuko ino minsi kuva ibitero byagabaga bamaze iminsi bari mu mikwabo, ariko urabona yuko n'ubundi hari ikiri gukorwa, hari bamwe bagiye bafatwa, ndetse nabo bakomeje kugenda baganiriza. Ubona yuko n'ubundi icyo bari gukora ari icyo ngicyo, ndetse no kugenda bareba mu bice bigiye bitandukanye bikikije uno mujyi wa Goma no mu bindi bice cyane cyane muri Rutshuro. Hari amaoperasiyo agiye atandukanye bigaragaza ko n'ubundi ari nk'igikorwa barimo cyo kuba nyine bari kugira ngo babanze barebe neza abangaba se bifashe gute, bimeze bite. Buriya nta kuntu wavuga ngo uraca abazarendo kandi ni abaturage mwirizina, usanga n'umudamu ari umudamu w'umukecuru ari umuzarendo. Ni ibintu rero bisa nk'ibigoranye, ariko ubona yuko AFC ikomeje kugenda yiyunga nabo, ibakuramo amakuru baganira, kuruta kugenda babereka ibyo bazakora. Ubwo bari gushora ku kintu bita amafaranga nabo, bitewe n'uko FARDC itanga amafaranga, hari abaturage y'amafaranga kugira ngo bajye batanga amakuru. Ubwo rero na AFC yatangiye kugitanga amafaranga ku baturage bo muri ibyo bice byose bigiye bitandukanye, aho bakeka ko bakorana bya hafi n'ihuriro rya FARDC. Yego, nyemerera mu buryo burambuye tuganire kubiri kubera muri Masisi. Muri Masisi naho hari kuvugwa infiltration y'abazarendo hato nato M23 ikagerageza kubakumira. Bwana Safari, ndagira ngo tuganirize situation mu buryo burambuye biri kubera muri Masisi. Hano Masisi n'ubundi ni n'amaoperasiyo ndetse yateye zagari ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uko hari abazarendo benshi bagiye basubiza inyuma, abagenda bajya muri ano mashyamba ya za Barikare, niho bari, ariko nyine
akaba ariho bakomeza kuba mu buryo bwa buri munsi. Rimwe na rimwe bakaza gusura imiryango yabo iri Masisi, iyindi iri za Rucuro, urabona ko bisa bigaho byegeranye. Nyine basa nk'aho bavuyemo ariko bakomeza kugirana ubumwe n'abaturage babo urumva, cyangwa imiryango yabo, kuko urumva nimba ahagiye abagabo bafite abagore batuye muri ibyo bice bya Masisi, cyangwa bafite niba hagiye abana ababyeyi babo bari muri ibyo bice. Urumva rero ibintu biri kuba sahiyi nabo bagarenda n'ubundi bakomeje kujya bagaba ibitero. Binagaragara kenshi na kenshi ko abenshi baba baje no kwishakira icyo kurya. Urabona abantu bibera mu mashyamba bitewe n'intambara zagiye ziba. Ubundi kera bajyaga bahinga mu maparike, mu mashyamba, ariko kuva AFC yafata bino bice yakuyeho umuhinga muri ibyo bice nyine bati ntimugahinge mu mashyamba musigeho. Basa nk'aho bakumira bajye bahinga nyine hegereye ingo. Ibyo bintu rero nibyo biri kugenda bituma abawazarendo bibakurura kuza mu mujyi cyangwa mu bice bituwe n'abaturage baje gushaka icyo kurya, bitewe n'uko mu mashyamba ntibagihingamo. Urumva imyaka baba bamazemo, inyamaswa zamaze gushyiramo zino bahiga. Urumva niyo akenshi baje nko gushaka icyo kurya. Hakaba imirwano n'ihuriro rya AFC M23 naryo ubona rikataje mu bombardoma zihari zo muri kano gace ka Kazinga kari strategique. Uno musozi wa Kazinga abantu benshi batahazi cyangwa bawumva bagira ngo ni agasozi gato kadashinga, ni umusozi mugari. Uno musozi mugari rero ni usa nkaho kugeza ubu uri kuberamo imirwano saha iyi ngiyi, bitewe n'uko buri gace karashaka kugira ubugenzuzi bwihariye, kandi nyine AFC ntabwo ishaka kuwutakaza, kuko uno musozi ukontorora inzira nyinshi za Masisi zerekeza za Warikare, zinagaruka n'inyuma zigana za Rucuro. Urumva rero kuwutakaza n'ibintu bigoye, ariko na FARDC cyane cyane nk'abawazarendo nibo bari mu maoperasiyo yo kuba yabiba, kuko abawazarendo bo muri ibi bice bateye ubwoba mu mirwanire, bakomeje kuzengereza ihuriro rya AFC ku rwego rwo hejuru. Kuko buriya ikigaragara cyagiye kinagaragarira buri wese ni uko abawazarendo bakomeje kugenda bagaragaza urwego rukomeye cyane cyane mu kurwana mu mashyamba. AFC kugira ngo ijye kurwana mu mashyamba ni ibintu bitajya biborohera habe na gatoya. Yego, dukomeje n'aya makuru rero reka tujye n'ubundi muri Sud Kivu dusubireho gato. Hari andi makuru akomeye aje avuga ko mu gitondo cyo kuwa gatanu ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu 2026 abaturage batuye mu mudugudu witwa Remera no muri site y'ubucukuzi bwo muri y'agaciro iherereye mu gace kitwa Ruhihi muri teritwari ya Kabare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagize ubwoba bwinshi nyuma y'ubutumwa bwo kwimuka bwatangajwe n'intumwa z'ihuriro ry'inyeshyamba za AFC M23. Amakuru ari guturuka muri aka gace aravuga ko mu gitondo ibintu byari byifashe nk'ibisanzwe, aho ubucukuzi bwo mu y'agaciro bwakomeje nk'uko byari bisanzwe, ariko muri site ya Remera abaturage bavuga ko nta kimenyetso cyari gihari cyerekana ko hagiye kubaho impinduka zikomeye ku mibereho yabo. Cyakora ngo ibintu byahise bihinduka mu masaha ya nyuma ya saa sita za mu gitondo, ubwo itsinda rinini ry'intumwa zigizwe ahanini n'abarwanashyaka b'ihuriro AFC M23 ryageraga muri aka gace. Nk'uko ababonye ibyabaye babivuga, ngo itsinda ryabanje kuzenguruka site y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Remera rigenzura ibikorwa by'ubucukuzi bw'ibikorwa by'abaturage mu buryo bw'ubukorikori. Nyuma y'igenzura ry'aho hantu berekeje muri aka gace aho bita site, aho abaturage benshi batuye bakora ubucuruzi butandukanye. Nyuma y'uru ruzinduko hatangajwe ubutumwa bwagejwe ku baturage butuma habaho ihungabana rikomeye ry'abaturage. Nk'uko abaturage babitangaza, ngo muri ubwo butumwa abatuye muri aka gace bahawe bufatwa nk'abaturage kavukire, basabwe guhagarika ibikorwa by'ubucuruzi n'ubundi bucukuzi bwose bakoraga, maze bakimukira mu nkambi yitwa Champenzi
iri nko mu ntera y'ibirometero 3 uvuye kuri site ya Remera, mu gihe bagifatwa nk'abaturage kavukire. Ibi rero benshi babifashe nk'aho bagiye kuba bahura n'ibibazo bikomeye kuko batumva impamvu bari gukurwa muri gakondo yabo. Ngayo nguko rero bwana Safari, wakomeza nyuma y'ibyo biri gutangazwa biri kubera muri ibyo bice? Ako gace suje gusa ahubwo abitewe na bombardement zihaba ni Remera, hariya ni muri Sud Kivu n'ubundi ahazwi nk'ibirindiro bikuru by'ihuriro rya AFM 23, aho ariho hafetinze amaradare, iminara ya communication. Abantu benshi ntabwo babizi ariko niko situation ihagaze. Abenshi bashobora kugira wenda ni uburyo bwo kwirukana abaturage, ariko ni uburyo bwo kugira ngo nabo babarinde, bitewe n'uko AFC ifite ubwoba yuko bahagaba ibitero, kandi urabizi ko bijya bibaho cyane ku rwego rwo hejuru, aho basigaye bahagaba ibitero biturutse harya i Bujumbura. Urabizi mu minsi yashize hari imbunda ziremereye zabashenzi ba Kibitoke. Urabizi ko ofitagete yo kurandura iyo minara birangira n'ubundi iyo minara batabashe kwiranda, kuko iyo ndege iyo mbunda yari Kibitoke nayo yaje kuraswaho igashwanyagurika. Kuba wenda babakura muri ibyo bice birasa nk'aho bamaze kwakira amakuru, kandi ni nako situation ihagaze. Ihuriro rya FARDC biri muri gahunda ikomeye yo kugaba ibitero kuri AFC mu bice byose barimo muri bino bice bya Sud Kivu. Kandi urabizi neza ko bino bice bya Sud Kivu ahantu AFC igiye iri ahafite ibirindiro, urabona ko hagiye hatuwe ku rwego rwo hejuru. Kandi urabizi ko mu kugaba ibitero habaho ko abaturage bashobora guhura n'uruva gusenya. kandi ibaze ku birindiro by'ihuriro rya AFC hapfiriye abaturage, urumva ko icyo gihe icyizere cya abaturage kubagirira icyizere gisa n'ibyayoyoka, bitewe n'uko bashobora bati ese ni gute abaturage bapfira hasi neza neza n'ibirindiro by'ihuriro rya AFC. Niyo tiwasi hari wenda twanakomeza turebe no president muri rusange uko tiwasi hagaze sahiye. Biragaragara yuko n'ubundi imyiteguro ikomeye nyuma yuko iri huriro rya FARDC ryakiriye ubwato muri ibi bice, kuko igikoresho abafashe gikomeye gikumira ubwirinzi bw'ikirere bagishyize muri Nord Kivu, ariko amato yose urabizi ko muri Nord Kivu nta gace bafite kakora ku mazi cyane bagenzura. Amato yose bamaze kuyageza muri Tanganyika, ubu yatangiye akazi. Bigaragara yuko bari gutegura operation Simusiga. Wabonye yuko n'abaresident kuva mbere barabonye ko noneho bazanye abasirikare bari ku rwego rwo hejuru. Mu gihe kandi mu kirira hari train zikomeye cyane zaba bamwe basirikare twakwita nk'abasivile bo mu Burundi bari mu myitozo. Bigaragaza ko hari train zikomeye kugira ngo barebe buryo ki bagaba ibitero byamaze gupangwa, kandi urabona ko deployment ziri gukorwa haba kuri kote ya AFM 23, haba kuri kote ya FARDC n'abafatanyabikorwa bayo. Basa nk'abiteguye n'ubundi ku rugamba rugomba kubera muri ibi bice, kuko gahunda yari yo kwirukana AFM 23 muri ibi bice n'ubundi bya Plaine de Ruzizi, ndetse bakagira za Bukavu, bakaba banagaruka n'ubundi bazigoma, nk'uko planification zabo zetaye mu migambi yabo. kandi urabona yuko ariko situation ihagaze bwa munyamakuru. Yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreza aha. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe nga kuri Mbonesha kuri mwe rugende bashyikiriza amakuru atusuye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere. Cyo ndasabone ntuzongere gucukundira amakuru ndetse n'ibindi biganiro turashyikiriza ngaha. Hasta la vista.